kajing ya kandulang jong ki pas pupil ki kena school barim jong ka St. Anthony's Higher Secondary School Penfla kabanlong khadwai tarik ubna bisi phau hador bar hall pen ursla lapan ken ro na i usai memorial hall ni nakadaw jing don jong ka seminar samla hak te kesngi digdig la kande kam si meni kandu piang iklok barim baja ke bam ju kandu syu dak phau slem nadu ki por mengilai skulang te tip syu menta ki long kumno ki sya ya khlain ne ki temen ne ki samla ne ki ya saubniat kumnga ne ki he tamai ne tinggal kerpat ya ki ex student barok khoj jong ka St. Anthony's Higher Secondary School Penfla bang ni kandu lang ha ka te kesngi kulai shibun dan kajing ya kandulang jong ki pas pupil ki kena school barim jong ka St. Anthony's Higher Secondary School Penfla kabanlong khadwai tarik ubna bisi phau hador bar hall pen ursla lapan ken ro na i usai memorial hall ni nakadaw jing don jong ka seminar samla hak te kesngi digdig la kande kam si meni kandu piang iklok barim baja ke bam ju kandu syu dak phau slem nadu ki por mengilai skulang te tip syu menta ki long kumno ki sya ya khlain ne ki temen ne ki samla ne ki ya saubniat kumnga ne ki he tamai ne tinggal kerpat ya ki ex student barok khoj jong ka St. Anthony's Higher Secondary School Penfla bang ni kandu lang ha ka te kesngi kulai shibun